Okay, so tata, kahit kung ay suro maran kada tayo da jay, result, the praise and worship. Isuro kada kayo da jay, panag-worship, iti tabernacle worship ni Jesus. Amen? Iti tabernacle ni Moses, obsolete di ayan. Tabernacle ni Jesus, ti masursurot tata. Amen? So nga, adaday speaking in tongues. Ako na nga dagiti worship, must worship Him in His Spirit and in truth. Kat ni Paul, tinaka-explain ni John. Amen? So naisuro ka na tayo, tapna mo tayo nga mangusar. Now, naisuro ka na tayo nga no, datayo the presence of God, datayo the throne of God, hantayo nga mapan agwala ijay. Hantayo nga pan ag hurumintado. Amen? Nga kukta-kuktar iti sangwana ni Apo Diyos. Makitungtong tayo kaya ni Apo Diyos. So nga di bagbagak na worship kat marikrik-nayo the presence of God, karkaroon nyo nga idayaw isuna. Amen. Tatifokus tayo lata agdayaw. Bagi ni Apo Diyos, nuwan niya te aramida na king kayjay. No, patakyasan na, uno, break ka na dagijay, galot ni Satanas king ka, isuna ti bahala ijay. Han mo nga trabaho di ay. No agsaugin ka, trabaho na di ay. Isu nga, haan ka nga panagwala, mapan ka worship. Uray na niya marikriknam, uray kaslaawanan tulang mo. Just worship. Amen. Hallelujah. Tay pakita ka na kayo di ay. So na jay trabaho tayo, kasi adutihan lang agmutag worship, tuno mariknadan the presence of God, agwaladan. Agikis na idayan. Kat haan nga, kasjay tiyapan ijay throne of grace. Tiyapan ijay throne of God, mapan kay jay makitungtong, ngagdayaw kay ni Apo Diyos. Amen. Bahala ni Apo Diyos, nugun-gunon na ipaladaw na ka ijay. Trabaho na di. Ngamahan nga sikati, lumagto nga mapan ijay. Why am the presence na no, aramida na king kare. Hallelujah. Amen. So kasi maawatan nyo di, ang ada kayo ti agwala. Tibagi yo ag worship. So now, mapantayo di result. Iti praise and worship. Manunan tayo ijay, New Covenant, ijay Acts, result tayo na, no data yun the presence of God, katagdaydayaw tayo, dagito iti mangyari. Acts 16:25. Result, ito ay ipakita ka na kayo. Ngayon tayo sursurok, ang niyaman ti mariknam no, praise and worship, ure kaslawan tultulang mo, hanggang agwala. Just worship the Lord. Amen. At mo ikugta-kugtar na kita kaabay mo. Hallelujah. Amen. Praise God. Sa balde, umayak nga mang-cast out king ka, no? Okay. So, verse 25. Basa. Around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Oh, sige, tuloy. Suddenly, there was a massive earthquake, and the prison was shaken to its foundations. All the doors immediately flew open, and the chains of every prisoner fell off. Okay, so makita yun dyan. Han nga isuda tinagwala. Anda tinaramid na,
Idi agkan kantada at midnight, tada ito'y nabalod da ito nasapli-saplit da Marikrik na da ti pain, di bagida. Pero nagdayaw da lata. Kasi ti kasanta agdayaw. So nga uray da pain, nga marikrik na magdayaw ka lata. Dahil ti trabahom. So agdayaw ka lata. Basta agdayaw. Amen. Ket, hantay yung amo, no kasaan no kabayag. Di pa nagdaydayaw da. Santo umayjay, suddenly. Amen. In my bajay, suddenly. Yes. Haan nga isudat tinang produce. Ijay suddenly. Jay presence of God. Tinang aramid. So nga bagim tagdayaw. Kat no ag earthquake. Iti presence of God, bagi na rin. Hanga na tayo timang gun-gun dito yung building. Nagdayaw tayo kung sige, gun-gun tayo, iya! Hantay nga bagi diay. Ti bagi tayo, Lord, we worship you. We love you. Urabahaya. Tayo ti bagi tayo. So nga oray na napigsan the presence of God, continue to worship. Kat nugin ginado na radyayan, daytoy ayan tayo nga daytoy, bayam lata. Tano ni Lord, manggin gina dawan matay, agbiag dagiti natay. Dagiti masaksakit maagasan. Amen. So, may kadi, di parbangon, naging ginadmanan. Mga 2:30. So, dak nagpipray, meditate. Kapag kaslak maululaw. Tiamok maululaw Ito kita disarming, ini apa kut-kuti. Agin ginad gaya manan. Ngabgin ginad de nga sabali. No, ite lang kuma, kampumi, wano ditoy. The presence of God ay. Tag-meditate, kagpipriyak ngamin. So, warning lang kada tayo dahil. So, ayan nanto. Amin nga kinabaknang tayo, na tayo matulungan. So, ngay prepare tayo na lang, ti eternity tayo. Hang kayo kumapalang nga, pa igalo-galot ti worldliness. No siyak pa yung panpanunot, aramidak na lang ti rule ko dito'y lubong. Amen. No anya tinang create ni Lord kanayak, no apay nga dak, isuti karkararag ko kini Lord. Pakitam no anya ti rule ko. Nya papil ko dito'y nga naada. Ta isuti fulfillak, ta lipasak, saak, panawan da ito'y nga lubong. Amen. Talaga nga eternity di papanan tayo. Oh. Warning da jay kada tayo. Antayo nga kasla unbeliever nga nainlubungan di panpanunuta. Kukwarta dagijay lang. So nga di kwarta tayo kunak manan anya ti rule mo no pabaknangan da ka ni Apo Diyos. Anya ti gapuna. Anya ti papaaramid naging ka. So that ti lipasam. Ta one day, whether you like it or not, mapan ka ti eternity. At no saan mo ngayon prepare, ti eternity kini Apo Diyos, sikat kin basol, karkarom umay ka ti church. So nga, dagiti basol, iti biyag tayo, i-overcome tayo, we are righteous in Christ. Amen. Hallelujah. So now, so madamadang agdaydayaw. Ket di agdaydayaw da, in my day suddenly, nilay suddenly, wana, bigla na lang, naman niya, de bigla na lang. Earthquake.
bigla na lang, ngayon mighty earthquake. Ket dagijay kawar iban dagijay balod, hanlang nga da pulke ni Silas na pugsat. Han nga isudat nagwala-wala, jay presence of God tinang aramid. So nga mo yun, no kasi di kasato yung worship, jay ti umayan ti adungad deliverance. Nangyari dito literal. Pero possible nga mangyari mo ti spiritual. Tado ting galo-galot ni Satanas, ti biyag ti tao. Ngano adda ka latang worship, ijay da kang i-deliver ni Apo Diyos. So iyag na ti deliverance, ti praise and worship, ngam saan nga sika ti mang aramid ni Lord, ti mang aramid. Ti trabahom katag worship. Amen. Okay. So nga, no may da jay dito church, nag-worship tayo, dayaw tayo, kat permi the presence of God, ang kayong aghurimintado. Sige kiti, bukayo, hallelujah, praise the Lord. May anyo nga deliver na kayo na Apo Diyos. May anyo nga pugsatan na digiti kawar ni Satanas. Tapno aduma agasan. Tigapunang han nga kasi di mangyari, ti kunak nga ron, tunon na feel dan, ti presence of God, jaydan nga agwala gamin. So nga, han kiti nga maituloy di aramidon ni Lord. So nga, ituloy yung latat ag-worship. Hallelujah! Okay, next. Ijay 2 Chronicles, chapter 20. Beginning verse 20 to 25. So, pagkito iti result. 2 Chronicles 20, verse 20 to 25. Sige, nagsik dito ni Jehoshaphat noon niya ti instruction ni Apo Diyos kanya na against nagijay enemy na. Kaya ti instruction ni Lord, agdayaw na. Ti isango na, nagijay musician, singers. Amen. Okay. So basa. Early the next morning, the army of Judah went out into the wilderness of Tekoa. On the way, Jehoshaphat stopped and said, "Listen to me, all you people of Judah and Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm. Believe in his prophets, and you will succeed." Tuloy. After consulting the people, the king appointed singers to walk ahead of the army, singing to the Lord and praising him for his holy splendor. Okay. This is what his son. Give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Okay. Tuloy. At the very moment, he began to sing and give praise. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. The armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. After they had destroyed the army of Seir, they began attacking each other. So makita yun dyan. Result, mananti praise. Ano tinangyari mo tita? Na-confuse jay enemy. So nga, ni Satan ma-confuse. No, agdayaw tayo. So nga na jay ti rason, no apay nga nagiti evil spirit, ket agtataray na no, madamati praise and worship. So nga hang ko mga sikat makitaray. So nga na jay, umay nga talaga ti deliverance.
Pero ti trabahom is to worship the Lord. Karkarum nga agdayaw, tapno karkaro nga makonfuse ti enemy. Kat isuda taglalaban. Mangyari na dahil in the spirit realm. Hallelujah. Isu nga di panagdayaw, iyag na ti deliverance. Tama confuse ti enemy. Kat pumanaw da dagijay. Agpipinatay da pa'y no tao. Pero no spirit, suda taglalaban. Wow. Hallelujah. Kat umay ti deliverance. Amen. Ta isuda ti agin natak. Nga malutak man ti trabaho tayo is to worship. Hanga na tayo ti agwala. No apa yung kakanang ko'y bagbagadi ay tapno amuyo ti ag-worship. No marikrik na the presence of God hang kayong ma-confuse. Magapoy jay marikrik na yung ijay kayo katiyahan yung mutar aramida niyo. Nagganas kami the presence of God. So nga dahi ti daduma, gikis na. Yay! Una dahi jay. Kumapay nga, yeah! Kung namnood na the presence of God. Sige bye, Lord. Sige bye. Kasi Hallelujah. Amen. Ang nga dahi, kaslanal alyang. You need to know how to worship the Lord. Amen. Another, the deliverance. Oh, praise God. 1 Samuel 16. Read the verse 13. Sa ating mapan, the verse 23 nga dagos. Ito instrument lang dito Ti pagka-worshipper ni David. Verse 13. Samuel took the flask of holy oil, and he rubbed and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. Okay. So, tuloy. And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, David would play the harp. Then Saul would feel better, and the tormenting spirit would go away. Yo. So, magita yun dyan. Nagtukar ni David, ijay harp na, te demonyo umanaw, kini Saul. Amen. Tandaanan nyo, basta matortorment ka, there is a spirit. Di kunak saksakit, aming nga saksakit, 99% ada demonyo yan. Yes. Panasan nyo study in the Bible. So, minsan, kita tao, handa nga mo nga da spirit na rin. Ada spirit kadagijay, kasaksakit. So nga dapat, amo tayo kumagamin ti ag-worship. Hallelujah. Naminsan na kami kinamisis, na uyok kami nga uyok nga dunga. Pinayabak na Isaac. So na nangilihans ka na kami. Dinlihans na kami na Isaac. Makita mo siya nga, minmayat, ti atmosphere. Pinmigsa ni mama na. Amen. Hallelujah. Katuray siya. Hallelujah. That's the power of God. Iso nga sursuruan tayo nga i-fight na ito'y. Worship. Praises. Ura instrument. Laang nga worship. Siyempre, dyan, tuktukar tayo na dihay. Amen. Kaya dyan, nga tumakiyas, dyan spirit.
So, dajay terason, no, apay, agriyaw dagya da duma. Ngam nunid, amen, nga sikatag hurumintado, malaksikan no napusis ka, tay kugtar na ka da demonyo, sada pumanaw. Ngam dajay, bayam gamin, ialaw mo, nga pumanaw. Kita nyo ni Saul, na i-deliver, mumayat, tirik na. Wow. Tatikayan nga ramidan ti praise and worship. Ngam kailangan tayo nga mapan ijay throne, ijay presence of God, tunggal praise and worship. Hallelujah. Okay. Next, umay ti panagtimak ni Apo Diyos. Agsao ni Apo Diyos, no, madayaw. 2 Kings, chapter 3, pantayon nga dagos, verse 14. Tinggan nyo na gito eh. So nga no minsan, ang nga makare-receive ti daduma, ti timak ti Diyos, tahanda nga worshiper, handa man nag-worship. Katamo yun, han mabangag ti timak ni Apo Diyos, natulong ka ti spiritual, ang ka mai-guide. Narigat ti guidance. Kat no naintawan lang to sa saram dito yung alubong, defeated ka. So, kailangan nga mong tagdangag ti timak ti Diyos. Kat may isang ikastana, tapno, agtimak ti Diyos, worship ka. Sige, mapantayo dyan. Verse 14. Surely as the Lord Almighty lives, O my servant, I will not give God a refuse for King of Judah. 15. Now bring me someone who can play the harp. While the harp was being played, the power of the Lord came upon Elisha. Okay. And he said, This is what the Lord says. Okay, daan nyo. Idiadad de tumutukar. In the power ni Apo Diyos. Kaya Elisha. Katin may day, prophecy. Word of the Lord. Hallelujah. So nga nagijay, ti maaramid ijay church na tunay nga worshiper. Wano individual nga worshiper. Hallelujah. So nga kailangan tayo nag-worship. Kunak man no makapan kay day Holy of Holies, katungtungom ni Apo Diyos directly, ijay mo't nga agtimag king ka. Agsao kayo ijayan. Agtungtung kayo. So nga dito'y, numalpas ijay, speaking in tongues, spontaneous worship tayo, kay harabahande, hallelujah, kasay. Nalpas niya'y, tal na tayo na magbiit. Tanagtimak ni Apo Diyos sa the prophecy. At nawan man tag prophecy, ken ka nga mismo agtimot. Amen. Dagitay sursuruan tayo dito eh. Ano nalpas siya? Arabahaya rabase. Nalpas siya ay sumaruno last song, Thanksgiving song. To nalpas, kirurud ko na ditugaw. Magsitugaw. Haan nga, traditional na ito eh. Amen. Tabernacle worship ni Jesus ito eh. At mangyari, no, ma-worship ni Apo Diyos is spirit and in truth. Hallelujah. Praise God. So makita yun ito ni Elisha, upon nag-inform
dagiday kings. Kanya na no niya ibaga ni Apo Diyos. Nagungot pa ni Elisha. Yung kayo, jay prophet, dagiday mayo. Taan kayo mag-believe. Kunada, may kamiking ka. Sige nga rod, agkita kayo. Iti menstrel. Tumutukar. Katagtukar isuna. So, di agtuktukar. Jay ngayon may, the presence of God, may the word of the Lord. So, dati yung presence of God, ti maysa nga mangyari agtimak ni Apo Diyos. Mabaling agtimak ti kastam nga maset free. Mabalin nga agtimak no anya ti kurang mo. Mabalin nga agtimak no anya ikastam nga agbiag. Mabalin nga agtimak no anya ikastam nga rumangay. Mabalin nga agtimak no anya ikastam ti family. Hallelujah. Ado ti baganay dyan. Amen. Acts chapter 13. So na pa nagdadayaw, sursurwan tayo matagdayaw. Dito'y church. Verse 1. Hallelujah. Antayo lang inararami dito nga, intayo aglalagto. Biblical na ito. Acts 13 verse 1, basa. Among the prophets and teachers of the church at Antioch of Syria were Barnabas, Simeon, who called the black man, Lucius from Cyrene, Manaen, the child of Herod of King Herod, and Antipas, and Saul. Okay? Isaw lang nga puli ay. Okay. Verse 2. One day, as they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Dedicate Barnabas and Saul for the special work to which I have called them." So makita yun, while they're worshiping the Lord. Amen. Nagtimak ni Apo Diyos. Mabalin mo, one of the prophet, tinusar ti Holy Ghost. Amen. Iso nga nagidjay ti umay. Agtimak no ma-worship. Isuna. So nga dahil ko nakdiritso, kapag itungtong tayo speaking in tongues, tadiritso pakisaw kini Lord. So ano dati yung presence nan, mabalinan nga usarin tayo di ay. Tagdiritso tayo nga makitungtong kanya na. Tamakitungtong matanan kada tayo. Hallelujah. So dagiday, iti mararamid kada giti biyag, dagiti tunay nga worshiper. First is, deliverance. Mapugsat dagiti kawar ni Satanas. Dagiti evil spirit, pumanaw da. Then number 2, umay the word of the Lord. Agtimak ni Apo Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Malalayo ba? Dabang mawawatan nyo ito eh. Amen. Number 3. Almighty glory of the Lord. Glory of the Lord ket agwork. Dayan tagdaydayaw. Dayan nga dati matumba ti presence of God. Yung mga sikat agtumba-tumba. May am nga matumba ka ti presence of God. Amen. So nga, kung nandira duma, emotion mo ito. Kung nandira duma. Nada ka talaga. 2 Chronicles chapter 5, beginning verse 12. Gana ti last verse. Tingnan nyo na ito. Ma-encourage kayo nga, balin nga worshiper.
So no pinagdadayaw, concentrate. Hallelujah! Ingato yung mati imayo Karo da kayo nga lalaki, no yung isang kikitakat. Kayo tinakadalikap-kap. So ngayon bagan ni Paul, no kararag kayo, na kayo lalaki, ingato yung ti imayo. Lalaki tinabilin, tamid yung nasulpang dawasit.Ag-ingato ti ima. Babae pa'y piman, kaslada, kuha nga dagus. Kay ngato-ngato dati ima na, kasala-sala na. Lalaki pa ikat. Apo, maminsan ti pride. Maskulado ako. Kung na pa lang. Awan tayo kasi the presence of God. Hallelujah. Uray sino ka. Kailangan nag-bow down ka. Tanangat nga to ni Apo Diyos ngon si ka. Amen. No madim nga mangingato ti imam, madim nga surrender. Kung anang the Bible, lift up your holy hands, all ye servants of the Lord. Hallelujah. Amen. Sige, basa. Kita nyo mata, pose. Agbado damat ti fine linen. So nga da kayo nga musician. Bado kayo mate. Okay. Tuloy. Tuloy. O, kita nyo? Pati si cymbals. O, tuloy. They raise their voices. Anya ta kata sawan in pigsada. Handa nga, agtantanimitim lang. Agar arasaas. Pigsada. Ang nga din no agungot ka sa mo ipigsa ti boses mo. Agdayaw, ipigsa. Tawan di mang tiliw. Amen. Kung na ginaduma, apay tulang ni Apo Diyos saya. Ngamanmot nga matitilang. No, jay worshiper nga tunay. Amen. Uray man matiara saas manumod madi. Tipusom. Madina. Amen. Okay, tuloy. Praise the Lord. Oh. Nya the last part. Pinunon thy cloud. The temple of the Lord, that's the glory of God. Tuloy. The priests could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the temple of God. Oh, so makita yo dyan. Glorious presence. Idaduma, glory of the Lord, King James Translation. So that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. So natumba na gidjay papadi. Handa nga makatakder. Ijay glory of the Lord. So nagwork the glory of the Lord. So nga dati may slain. Or matumtumba the presence of God. Hanga de aduti basol na diyay. Jay napno the glory of God.
Yera bahaya. So nga, day tag-work. Numadanon tayo day throne of God, iti worship, day glory na, ti ag-work in our midst. Amen. Ket ijay, nga dapay matumba. Ngam hanga sikat, agin tutumba. The glory of the Lord. Ti mga ramid dyan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tagita the result. Amen. The praise and worship. Iso nga, no, worship tayo. Targetan tayo by the presence of God, jay holy of holiest. Tapnurum war amin dagita nga result. So, ano medyo mabayag, kas pangrigan, ti panagilid, idagililid, kayo nga nariri. Worship. Amen. Kana nga da mangyari. Hallelujah. Tagitaan nyo nag-worship, tagidimuno na, worshiper ni Apo Diyos, adati mangyari. Adu tinangyari. So, kailangan mo't na tayo, adu ti mangyari. Tapno, maagasan tayo. Yes. Amen. Tatigpasen ni Apo Diyos tagijay. Nga kawar ti enemy. Hallelujah. So nga, tajay ti power, ti praise, and worship. Adu pa ditoy. Pero kurang ti time ko nga magbanggit. Ijay time ni Saul kay ni David. Ni David, pinigis na di bado na, nga nagdayaw. Nga mga nagwala-wala. Nagsala. Amen. Ijay nuyaw ni Michael. Ijay nga na-close. Ti anak ka na. Tayo nuyaw na di worshiper. So nagrigat ta guyaw ti worshiper. Si Saul manen, madamag dayaw na David. Agibaw-baon ni Saul di mangtiliw kay ni David. Ngam di ibabaw na may nayon dagiti agdayaw. Gananapan ni Saul, di pala nakadandanon, sinabat the presence of God. Nagsala-sala nga napan ni Jayan da David. Santo na baliktad ni Jayan 3 days and 3 nights. Daya ti panaka-islain the presence of God 3 days and 3 nights. So, ano dito ay Bible? The power, iti praise and worship. So nga, ti sursurok ka na kayo, umay kayo dito ay, adalan nyo nga worship. Hanga na kayo na dyan mang aramid nga dyan, aramidang kuma ni Lord. Hanga na kayo ti mang i-deliver sarili yo. The presence of God. Isu nga hanga na kayo ti agwala. Holy Spirit. Iti mang tumba ka na kayo. Iti mang shake ka na kayo. Mang yag ti earthquake. Hallelujah. So nga, stop you na dyan, da kayo ti mang perform. Ijay panakabagi ni Lord. Ijay bagi na, han mo bagi. Bagi na ti mang i-deliver. Bagim ti ag-worship. Hanga si ka man ang tagin titimak. Bagi na ti ag-timak. Bagim ti ag-worship. Bagi na ti ginginad. Bagim ti ag-worship. Bagi na jay glory. Amen.
nga mangtumba ti tao, bagim ti ag-worship. Amen. So, iti worship, there is power. Woo! Amen. So magita yung even ni Job, idadama saksakit, na tinarami na nag-worship. Yes. Dinayaw na lata ni Apo Diyos. Ni Abraham, di mabaybayang that the promise of God. Kasi kunak, 15 years, tinagbaatan na Ismael kani Isaac. 25 years. Nga inuray ni Abraham, the fulfillment, the promise, nga ganak na kani Sarah. Ni Sarai. Pero after 10 years, ni Ismael tinaisikog. 11 years na anakan ni Ismael. So, one pala na Isaac. 15 years. Santo mananada. Kasam na dyan. Pero, nubasa mi jay Roma, kaan ka kinmapuhi, ti pamati ni Abraham, in glorify na lata ni Apo Diyos, ti kasday nga situation. So, ti pangusaran tayo ti praise and worship, haan nga numayat ti sitwasyon lang. Ag-worship tayo at any time. Uray masaksakit ka, then worship your healer. Awan ka nam, then worship. Hallelujah! Adaw urayang makasla, nabayag, katawan lata. Just worship the Lord. Amen. To worship. Kaya mo may pakita. Into no negative jay situation. Tunay ka nga worshiper. Ang ano no, nagbiyahe ka kat tinmama, di patatas ngayon lakom. Saka umay dito'y kat kulagtit ka nga kulagtit nga agdayaw. Ngam no nababakat, ay na, madim nga agdayaw. Ano ti kakasyay? Katsada ko na nga life of Christ. Ni Jesus nga biyag tayo, hanga siya Uray madama pa per-persecute, agdaydayaw. Ni Paul kasya. Amen! Amen! So nga, no siya, example ko ma. Uray no, kakapsutak maridayo kalatalod. Healer kalata. Uray niya situation ko, ang kapay nga nagbalbaling. You're still the same. Forever and ever. Maridayo kalata. You are my health, you are my life. Kung kunaklata, uray kasla, awan ti manifestation, still lata. Inararamid ko na dyan, iti pangangailangan mi, ti finances, nagiti material things, kasyay, uray awang ko kwarta mi, halos awang kanon mi, thank you Lord, I am rich. Baknang ka nga Diyos. Sikati kinabaknang ko, kunaklata, inganag ag-manifest. So ngay sumulang ti kasta, kadagyan negative na situation nga na duma. Just worship the Lord. King ganag manifest His glory. Tumakder tayo. Hallelujah. Praise God. Praise God! So, oray negative situation mo, worship the Lord. Hallelujah! Praise God. Let's worship Him. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, nyaman marigrik nayo. Nyaman situation nyo. Worship the Lord. Yes, yes. Tedyo lata ti worship kanin. Madayaw lata isuna. Yes. Lahan nga nagbaliw lata ti ayat na kada tayo.
Ang nagbaliw ti asin na. Yes, yes, yes. His mercy endureth forever Yes, amen. in Christ. Hallelujah. Yes, Father, hallelujah. Hallelujah. Holy are you, Lord. Is the Lamb Jesus. Your word, your Lord Jesus. You are holy. You are our light. Our help. Our strength. Our blessing. Your word, Lord Jesus. Holy. Lift up your hand. So holy are you, Lord God.
God. Thank you, Lord. Patuloy mo nga isurwan na kami dito nga church itunay panagdayaw in the Spirit and in truth. Tapno ije presence mo. Magdayaw kami. The Holy of Holiest by the blood of Jesus. Kay jay trono. Jay may masarakan. Di pa nag-work mo, titulong mo in times of need. Father, i-reveal mo pa kanya ti praise and worship. I-open mo ti spiritual nga matami nung makita mi na ito. At tunay nga biyag mi in the Spirit. Nagbalik ka may worshiper. Thank you, Father. Thank you, Father. Father God, commit me, amin, nagituing in mind. We pray, parang saturate mo ka na kami. The presence mo. Itibiyag nga na-receive me in Christ. Health, blessing, covering by your glory. Amin dagitoy, Father. I-receive me in Jesus' name. Nga isutibiyag me. In Jesus' name, Amen. Palakpak ka na Jesus. Hallelujah.